Ekitabo kya Yobu essula 11. Okugarukamu kwa Zofari. Bwanyuma Zofari omunamasi yagarukamu ati, ebigambo bingi bityo tibishemereire kugarukwamu. Narishi engambi ya mingi eshemereire kwihaho orubanja. Abantu bashemereire kunamisibwa emyehimbiso yawe, kandi kora atere enaku tihariho orikukwasa enshoni. Ahabwokuba nogira oti, ebindi kwegyesa bihikire, ndi mwere omu maisho ga Ruhanga. Nk'abaasibwa ki Ruhanga agamba, ayashamya akanwa ke akomesereza, akugambira emibonano y'obwengye, ahakuba n'obw'emiringo mingi. Mbwenu manye ku Ruhanga atari kukufubira nk'oku ebi byawe biri. Nogira ngu okabaasa kucondoza Ruhanga omumanya, okabaasa kumanyaho obushobozi bwona omumarayo. Kiri ahaiguru okukira iguru, noyenda kukigira ota? Kiri okuzimu okukira owanyamuteza, nokimanya ota? Oburingwa bwakyo nibukira ensi, n'obukiika bwakyo nibukira enyanja. Kuyakuraba omunsi, yata abantu omu kihome, yabeeta omu rubanja, noha owakumuzibira. Ahabwokuba namanya abantu entakimazire, ku arareebe okutahikirira, nogira ngu nakwehuzya. Enturegye kuyakuzaara omuntu entakimazire akagira obwengye. Korashemeze omutima gwawe, omutegye emikono. Ku harabe hariho okutahikirira omu ngaro zawe, okutehare, otiikiriza obubi kuguma omuka yawe. Buzimazima obwo nibwe orimusya amaisho gawe, otiine kamogo, oryahama kandi toritiina. Oryayebwa obujune bwawe, obwijukye nk'amaizi agaheza kurabaho. Amagara gawe garyayaka okukira eihangwe, n'obugariba garimu omwirima garyaba nk'akasheeshe. Oryagira obwesigye ahabw'okugira amasiko, oryarindwa ohuumure buhoro. Oryabyama tiharigira owakutiinisa. Ego bingi baryakuhakwaho, konka amaisho g'ababi garyabwerabwera, baryabura obuhungiro, kandi amasiko gaabo garyaba okuhwamu omwisyo.